Om Swastiastu. Sesaban niki sampun mohon diangkat dikit ya Pak Upaya. Atur sesaban niki sampun oleh tugas baca puisi kita. Niki duaning acara duene niki sami ikan bahasa Bali. Yang wajan satu puisi karya dari Bapak Yuda Panik Sang Mamurda Bali. Lan biramu deriki nasikian itu kehidupan anduk dasar mana suci suaran bajer ide pedande melarapan wede-wede juru kidung medimpuh ngidungan warga sari aduh saking sekadi ayunan ring muncul penjol mengejaran ring oncer canam sari lebur mesikian turdah tingulamun sejeroning mana buin bidan titiang liang apang liang dini di tengah-tengah oleh tamu lilingan ngiring mangkin sikiang ragane nyang jagang warisan leluhur sami mebalik sumpah ring manah soang-soang angin senjata dahating sakti pacang warisin oke putuni ukuran seni budaya kesucian leluhur wantah ketujuh buin bidan tiang sebet abang sebet dini kedem
ketemangin pupuh Semarandang. Wenten kebajikan ring hidup suka duka, selunglung sebayang take, ngulangunin suaran suling pengangon, bajang-bajang nembang alesang, semar pegulingan di Jabapura. Wenten buin bidang tiang mati, apa mati dulu ketemangin kekawin perihanteng mater seksual.